Assam pen Meghalaya Regional Committee atum pen Assam Meghalaya ahoy Khanduli Assam BOP along kahumri pen mai kangi Khakati Raikom sai ki atum pen gram phokebra troxira tokboy trok kebra pho grams a heroin pen inurabang thu kachinga Assam ala scheme along mondol atum pardon rom pen Nithom and resurvey aside Kitlem Dam Karbi Anglong, get ready for the biggest fashion week, second edition of the runway show organized by One Unit. The runway show is a platform to support aspiring fashion designers and fashion enthusiasts. Audition happening on 26 and 27 of August 2023 at Deepu and Dongkamukam. Mark the date and don't miss out. For more details, contact 9577216416 or 8638761346. KAL Adap Abirta long penili sami mirin hansepi pini bertang ton pen arjupanikta. Assam Government Cabinet Minister Anparta Regional Committee Amaipu Pijus Hazarika Aduya Hoy Nangka Humri Ahut Mai ke Padolong KAL Autonomous Council CM pen Nangkache Toydun Elvin Teron Aphan Lam Kitana Por Ki Pipedet Apot Hawararat Ning Kang Samse Chepaklang Aduya Hoy Kithir Thip Aphat Regional Committee Kesing pen Kedamtang Pai Ni Phat Kret Trokarni West KAL pen Khanduli Border Outpost along Aduya Hoy Puthak Sikje Ramai Ingni Assam pen Cabinet Minister Anparta Regional Committee Amaipu Pijus Hazarika MLA Rup Singh Teron KAL Autonomous Council MAC Het Singh Rongphar Avijit Kro Diofing Maslai West KAL DC Krishna Barua SP Indranil Barua DFO Rajiv Ingti Mondal SK Central Ranger Longkamatu Chetongdu Halapu Meghalaya Anatu Pen Deputy Chief Minister Snobhalang Thar Meghalaya Minister Komingon Yimbon Maukhau Constituency MLA Nujorki Sungo West Jantia Hills District DC BS Solia IAS Superintendent of Police CRT Narthyang MLA Barim Dearson Kharsing KSA Central Committee Amaipu Mirjeng Krotum Pen Kichenglok Ongdungamu Chetongdun si Aduya Hoy Puthak Aningkan Soluk Sodak Atomon Nangkijap Bidi Kang Limpen Longle Nangke Parlo Aputhak Ningki Pungalam The Chepaklang Rinti Kardom KAL Life Kelang Arato Anaphan Pini So Dak Abirta Nang Tumaphan Kapachini Ponji Lano Non Aduya Hoy Aputhak Soluk Sodak Kedo Lake Chikleon Pli ke playing po lapen playing po dok lo non kopi po sila so Aduya Hoy lamki ke doko kama bangke lada kedam tang jami po chiklo tarik kretrok si arni lada KC pen entry tax gate so kibi pen ajok si khotona nang dolo armu nang tuluk pen lada entry tax gate nang ki free lapen lasona taxi law and order hin pen stame police dak dang toy peace and tranquility la so ka maintain dia phan wanglo sitame kang samjin kalidang lapen la so kang samjin kalida posi sarkar hin pen sitame ladak kapang samponji lapen koson ma solution kevan ponji aphan se ladak altum pen chingki chingwai ponbom lo lapen nonili karjab la ke dak lang hem phi along ladak pathua klam along sinili non ladak do lo lapen la so hem thepo ladak pendel ki kimpona ke Chief Minister Assam lapen sota se Meghalaya Chief Minister bahini tum wangse non la Aduya Hoy Puthak lapen development Puthak la ka do ka ke claim ke dam na kapang dak ji aphan lapen monsam ke wan ji aphan se alang tum la so hem kim rang pondo lapen la so hem sitame chiklo jon ni la dak playing adlo sitame tum pen wang wedet lo lapen Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma alang lipen pulot tarikri phopi pulotangte nilitum Aduya Hoy along puridam popose alang li through newspaper lapen through news channel pansitame pangdak pono Mai ke do bom unahut KAL Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen
kache toidun Elvin Teron aphan ahok pet aduya hoy keplak pharokre sirkebra phokebra isi pen pharokre sirkebra phokebra hini lapen pharokre sirkebra troxy kebra hini India sarkar pen aduya hoy kepang thekmate border demarcation of number TAD/R/31/50/148 dated 13 April 1952 pangdak ponlo Assam Meghalaya ahoylong India President pen West Karbi Anglong ahoylong pilar sompon tanglo pilar ke paheno edalar puthot sompon thunangji police station nangbi nangji Meghalaya BOP langlongchor mate am pen side sema Assam Meghalaya ahoylong cheponangji State University Prabjin pen ahoylong nangki biji aphan pinporalo kipi pajerahut jongdun lake dual voters aso kali lasini li pudun lo nili pudun na bangke war games pathunang ni politician atu war games pathunang ni border cross pen development ang people development ang men pen pachi bhong inang ni voter list ang men pachi bhong inang ni border ang cross pen high claim nang ni sarkar ang pensi ki claim bolo tanga sarkar besi pachi rulo loge lasi la high bangke boundary chi cross zero nang ne nang tum da chi duwe no ne tu chi duwe po no na ku ke mo hala ka chi wa tang tiki tiu sari ju ka pini la so mai ke bi pon malom sowet la pen hala so long nang li ko pi agenda main topic ko pi si thanon lo la pen reply ko pi si nang li pane pi kali than paju long le der lo nili mu penal tu mana ka than alam hai hu le thon ke than do ala hai alam ke than paju long le der lo la sini li tamang hulo council isi aman ki thedung Karbi Anglong Autonomous Council 6 schedule pen CB council a view anta ki pudun paju long le pulo tangte la dake mane kaching ki ching wai ke la ka hok belu Meghalaya lapen Asama sarkar dum la ini lo la song bom ben puthot meeting do thu lang pu sami sialam nang klang rang do jongsi kumane atum hopu Meghalaya ben ladak Asam na kedo aning hang lapen Asama alu kedo tum jongsi Meghalaya aning hang kedo aning hang boleh lang tuman khang ra taun e pu la so lambang ke ninduk lo la lambang ke nil tume ke chikro do dekhe we have our own constitutional boundary which the both state government have to accept if the both governments doesn't accept the constitutional boundary which we have right now it will create a ruckus and as we have already experienced that there have been many sporadic incidents around here and it can escalate Lason thot si ongdong adoya hoy kisung milang pen ki chenglok towar la pen ki charlie our side do anta nangkilang ponji aphan pinpura lualong sungpon bang nim tu Karbi lo charlie song pen abang ke jasme pet ning kang samse la pen ning ke thedam de aso sin tum chepak lang lo athepia bang kala lo pinila bang so meeting along Karbi Anglong Autonomous Council pen iltum kaching honai pen ning ka che thenai itum Karbi Anglong Autonomous Council advisor ke Elvin Teron alang li ke council hoi pen si lam the ke ning je dun lo la pen ke alang li ka ning je alam ke constitutional right apu thak se ka ning je dun jitu constitutional boundary kupima koson ma khala bangso apu thak se ka ning je dun la bangso alam ka ning je along sita me ilituma minister itu ninga che the la bangso border bang ke proper demarcation ateng se aprang ateng se ke do thip nang ipu nangkar ja PG pu abang pu si itum Karbi Anglong Autonomous Council pe nang ke toy dun itu my speaker pan akai Elvin Teron pan lam the ka ning je pa judlong le মানুহ এই আপোনাৰ ওয়েস্ট কাৰ্বি নাকি ওয়েস্ট কাৰ্বি মানুহ তেনেকুৱাটো হ'ব নালাগে আমাৰ মাজত আমিতো আগতেতো একেখনে অসম আছিলোঁ এতিয়া যদিও বেলেগ আমিতো সাত ভনীৰ ঠাই বুলি কওঁ আমিতো ভাই ককাই গতিকে খাচীয়া আমাৰ ভাই হয় আমি খাচীয়াসকলৰ ভাই ককাই হয় গতিকে আমাৰ মাজত বাদ বিভেদ থাকিব নালাগে আমি পিচ মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম খাচীয়া পিপল কেন কাম টু আসাম এণ্ড আসামিজ পিপল কাৰ্বি পিপল গোৰ্খা পিপল কেন গো টু Meghalaya also we shouldn't have problem problem থাকিব নালাগে আমি freely movement আমি মেঘালয়টো কৰিব পাৰিব লাগে as well as Meghalaya people can freely movement to Assam also have been removed
Now only police is there. Yes, it was there before. And when this tension come and they removed, police was there. Why you put police in order to maintain the law and order? And maybe the police will slowly be removed. Hamren pen Daniel Inghi, Langhem Pi pen Bir Singh Tiso, Karbi Anglong Live. Sonsi patumi pai ni pai krit trogar ni anerlo por pai hini aporalom khat-khati raikom sai khiatum joy abirta ki long aten pen kiri kakurga sai deng ponsi gram phokebra troxira tokbor trokebra pho a heroin drugs kine ponlong la pen inuda bangpu raikom sai khiare deng kaching nang pusi birta long birta ki long dona tengke joy abirta teng pen EPS John Das la pen SI Dipok Lahon SIP Somdon Swargiari ASI Dipok Bora PS Staff Lapen C20 CRPF Camp Bokajana Tum Chelangsi Edona Hemalong Kiri Kakurgasai Dengponle Bangso Tengpen Furkan Ali Atalingan Thongkebra Troxi Kalitang Abdul Hamid Asopo Kaliram Basti Arongasor Ahemalong Pen Home Trok Sabuna Home Kethap ke Patu Joy a Heroina Drugs Neponlonglo Lapen ke Longpon a Heroina Drugs Kadukave Gram Hokebra Troxida Tokbor Trokebra po an doji pusibirta longdu. Lapen arona tengpen ahem setami sis ponsi kes tami pabon ponlo. Bukajan penanan terang karbing long lai. Kidam tang pai chiklo ni pai kep kri sila pen ni pai kripli ni thoma na parman Sumupong Linchika Mulokbong Rongthom Ahawaralong Assam Mala Scheme Pen Kewan Atowaralong Longle ke Kondun Pen Lands Compensation Atangka Kilong Lelang Atumalong Mondol Atum Pen Kahumri Dam Petang Pontang Lu Labangso Assam Mala Scheme Pen Atowar Nangkiwan Pike Mepik Alamlo Tangbakma West Karbiang Long Ahempi Hamren Rong So Pike Palejia Panke Towar Ke Miavi Bonta non ke bangso asamala scheme pen towar nang se marlote hawararat kachileng joy kepo. Bonta me isi ningdo kalama bangke bangso a scheme pen longle ke kondona tumaphan longle anam ki pi pondolo. Bangso long ke long dona tum tame pinang an ke dolo. La pen pinangan atuma bangke alongle kidun pen anam kachiton te pen ning kang samse atum tame dolo. La pen kilong lil pinang atum se tame dolang. Lakadu kavialong kachirap dun rada cyclen bang Krishna timung pen kachepatir pi ponsi kidam tang pai chiklo ni pai kep kri sila pen ni pai kripli ni thoma na pharman mondola tum pen kahumri padoponlo mondola tum pen non na bangso asai kiding ponalong lands compensation kilong lelang atum along kachirap dun rada cyclen bang Krishna timung pen kachuning riduna lam the nonilitum arjipon sinang Kithan bongang tumalalo ilitum imithang long lepina ko ini sidona arona teng penitum chuniri pen itum department long aluda pale alo sikebang nola su kachuniri al teng mensi pinia nia dala bang to sekendian pune inquiry ke bang lo ase prang sami ini siwet do lopote ini siben chuniri lopote department sor pene council sami itum hanang langban po pen itum hang ke long ya teng pen nang pipon posi ning thelo la pen halapu lands compensation ke long pon pilang atum inut perang ke theng no long pen ahok alam nang ka che thandun alam sitami nonilitum angton pen arju pontu sina Debang timang ke tum ke lan se long chop lok an chop lok Nali tum long le lan se ki dun lan se ke dam nang khan thema nang khan thema nang kan thela nang pun lo ama nang tum ke la salong le hisap ke la ani lo long ya me ka long le bang ki dun no na ki ma tek krong ke dung ma ti no la sa hoyan se ho la dukan ke na pa an se ki pun hu ke puri lok lo la pu ta la an lon ke non theng ke rong det si nang tum le chini lo da rong pokep do ke det si an de la da ke pi lo nen tu ma che ma hu tu ha lo Mondola tumpen kasarvi damasaya bangki mesen pensi sumupong linchika mulokbong ahwar long pen pachun dam long pamilu bondame non brada tumpen kachuningri alam thea bangki Karbiang Autonomous Council pen ko ansi RDP ponji maki moaporsi chini dunpo dongkamukam pen biki be Karbiang long live patumi pai ni pai create trogar ni Dokhadi lakhahini chinthonga rongalong Karbi Farmers Association atum pen patir piponsi rongara daphan kowe aklim keronasai kideng pon
Jotiki charge Adadapan la ansose kang thur ponjipu akimang pen Karbi Farmers Association tiripi amayatum pen patupi ponsi patumi pai ni pai crate trogar ni West Karbi Anglong ahawar dokhadi lakhahini chinthong arong la pen menmeji inghi arong Adadapan Karbi Farmers Association atum punthong kep akuwi aklim ke pari pen aklim so pathesi hadak Adadapan kerona jaime kedeng pon Bangso Mayalong Karbi Farmers Association tiripia kongchun bang amarjit timung Mayalong lam theke tham pon ke jo e cho sompenta methang longri chirai kom thek lapen hemtun tami chilang ia ja kong tu kwa lam the pen rada tuma phan aning pathe tikang Bangso sai ke deng ponalong Karbi Farmers Association tiripi kongchun bang amarjit timung Barnabas Singti Sonju Teron Romaningti Ponpo Tokbi lapen West Karbi Anglong District Committee amaipu Durgeswar Ingti lapen Secretary Rajesh Inghi atum lapen Rongara atum chetong dunsi mesen pen sayang deng pachun pon News Desk Report Karbi Anglong Live Tang te pinia Adap Abirta ke lapuansi kang ton poniklo